Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon at agibasitan ni Sander ni Reden. Gapu iti kinakurapay, tinaududi. Kanayon damat abagbagaan ni Reden. Asaan kumamaupupay, kadag iti mapaspasamak. Bulan tinapalabas, kat ngimmato ti saad ni Sander, iti kumpanya pagtrabtrabahuan na. Ngam ni Reden, kat agbirbiro klatta, iti pagtrabahuan na. Iti may sang aldaw, nagsabat manen, da Sander kan Reden. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo itaalawas ana pauluan. Panagidbalas, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Kasla na pumpuno day tabadi bag mo iti kwarta. Sander? Apa kasla naklaat ka nakakita kanya? Wano, umapal ka itilugan ko. Anyan? Aging gaita? Kasta palagayam ti ugalim? Anyan ti kasta lang Reden. Imbagamat ni Rowena nga dakwartan. Ngam apay akasta ti langam. Nagdungrit ka. Di ka unay aglablabas. Gaputa sa antay nga ammo ti mapasamak iti masakbayan. No itakat adda ka iti ngato. Amangan no ka nagiti sumarsarunong aldaw kat adda ka matan iti baba. Di nakpagsawan iti kasta. Tauray anya ti aramidan. Di nakabalan aguyudan pababa. Diyak imbaga aguyudan kay ngay pababa, Sander. Ti kunak, di ka unay aglablabas. Gaputa sa antay nga ammo ti masakbayan. Guston, jakon kayat nga ituloy daytoy asaritaan. Ngem daytoy tilaglagipan. Manipod ita. Ibilang kan akalaban ko. Anya? Mano atawan ajak nagawawid dito'y pagilyan tayo. Ngam adumat gaya man tinagbaliwan na. Wan nga rod, Rowena. No apay ngamin ang nagbayag ka iji abroad. Ay na, amumatan ti panagbiag mi dito'y lugar tayo. Inan-anusak ti nagtrabaho iji adayo. Barang bumaknangak kunak. Ngam, saan mat gayam? Si Kamat. Aldamat lata nagbaliwan ti panagbiag mo, Nahawan na, ngam sana kasla kada kayo abatch ko. Kas kumakan ka. Ay na, dakkel gaya man tinigosyom. Agasam man daytoy. Ag-branch out ka pa yan. Ni Sander, CEO ti kumpanya. Sigurado adakkel ti masusweldo na. Kastamot ni Dina. Talaga akas Rowena. Agduduma tayo itigasat. Sa bagay matkat di Kat, kumusta kayo matan ka ni Sander? Namayagan na saan kami ang nagkit-kita. Diyan mo, numalagip nakpailaing. Anak ko, dakkelan tinagbaliwan ti panagbiag tayo. Nadorasen ti negosyom. Wan nga rod nanan. Kat agyaman tayo iti apo. Husto tinakunam anak ko. Kat sapay lako mata saan kamot nga agbaliw. Saan to Apolos mapasamak na itananan? Apay ko mga agbaliwak ngay. Nasaya at nukasta anak ko. Nasken ngamin nga agbalin tayo anapakom baba akanayon. Wala na. Laglagi pa kaamin na kitang imbagayo. Nasaya at anak. Di mo ko matultuladen dagiti daduma dita. Anak kaigam dalaang iti ribo-ribo. Ang nagbaliwan ti ugali da. Wala na. Saan kayo ang madanagan? Gaputadyak to pulos aramidan ti kasta. Ngamin, pinadakkeldak iti nasaya at asursuro. Si kagayam ti anak ni Doña Caridad akasosyok iti may sa negosyok, Ma'am Isabel. Wan sa Reden, kat maragsakan unay anak ka amamukin ka. Kasta akmat, madam. Isabel natan, Reden. Diyak kayat ti formal na unay. Sana bale,
tawan tamot iti meeting. Sa bagay, husto ka, Isabel. Taoresyak, jakmat kayat unay ti formal. Talaga ka di aday dya Riden, di aking kuka itinalatak a groceria dito ili tayo, Tonyo? Un sir, kat sigun ka dagiti staff na. Tinawon nga ag-branch out da. Iswa na bi iti panagbaknang ni Sir Reden. Kasta ka di. Un sir, kat kaslaad dayo ang nabakbaknang ni Sir Reden ngam da kayaw. Anya? Pagpungpungtutin na ka di, Tonyo? Saan, sir? Ngam no idilig namin kada kayaw. Empleyado kayo laang. Nangato ti saad yung agpaiso iti kumpanya nga ayan yaw. Ang empleyado kayo lata. Idintuan ni Sir Reden. Isu ti owner iti imatmatunan a negosyo na. Di nakpagpungtutin, Tonyo. Anay ko, sir. Nasakit gayam titong payo Saan lang atong pati maraman ng kanya? No aglablabas ka. Kandi naklaeng-laengin, Tonyo. Gaputa umadanin amang lukat mat tinigosok. Ngam kabalan yung ata, sir. Amang awan pa'y makabulan. Kat nabangkrapan tinegosyo yo. Mala, uminom takit din, Tonyo. Taamangan numasipat kamanan. Tonyo, kaslabad mod ita ni Sir Sander. Amo mati ugali day di abos mo, Manang Mirna. Bosta, kunam Ay, sinipat nak nga rod, Manang. Ano sa anak la nagpampanunot, sinipat ko mat. Oho, katno agpatingga ka laang iti sao. Anya? Kabaalak mat ti kabaalan ni Sir, Manang Mirna. Apay nga rod nga adda ka dito nga agpapa ay kas driver na. No adamot kabaalam iti biyag. Saan aday tati kayat ko asawen, Manang Mirna? Kabaalak mat mang sipat. Hala, agkapitakit din. Tayong kaagwashing kadagiti lugan ni Sir. Ang mga numakita na ka dito anak kasi kawil, kat anyamanan ti aramidan na kan ka. Amom Reden, damag ko kat nagikat ka no ni Sander ti trabaho na. Apay ka no? Agnegosyo ka no, mat. Anya? Wan, kat groceria ka no, mat, tinegosyo na. Ha? Kasla kayat nakaakompetensyaan na. Awan mabalin tayo. Sa bagay, awan makalapad kan ko na. Nuanyaman ti kayat ng aramidan. Wan ngam ibirok na kumamot ati negosyo na. Sa bali mo't kumati produkto na. Kumaa, ngam saan mo't nga rod? Isabay ang tayo latan, Rowena. Isabel, iha, agnubyo kayo ka din, kaneri din? Saan, Mama? Ngam, nagaram ka di kan ka, Isabel? Uwan, Mama. Jak ilibak dayta. Kat, ada ka di matmarik na mapanagayat kan kwa na? Mama. Iha, nadlaw ko ang nadagkat kayo iti tunggal maysa. Kan uray ni Papam, nadlaw na matdayta. Aklunak analag antirik na kan kwa na. Kan nakitak ti pa ng respeto na kanyak, Mama. No para kanyak, awan parikot ka ni Reden. Adda masakbayam kan kwa na. No lakit data adda matriknam kan kwa na. Day tamat tinapanunot ko, Mama. Ngam adalag pa'y anaimbag tirik na. Kung nagtumad ngamin kan ka, Tonyo, agbaligi ti negosyo. Maragsakan akmat iti day tabos. Mabalin ka di, anayunan yung matiswildo may. Anya? Apay, si kalang ay ati susweldoak, tapno agpanayon ka. Amok nga do kami asuswildoan yo. Hanggang kurang ngamin ti masuswildo may. Agatang kami lang itibado, kan masapsapol may. Kasla kurang pa yun ti sweldo may iti makabulan. Saan kayo nga mina na gumatgatang itibado yo?
Nangrunakan ka. Isumot lang awagwag tikat gatangam. Ay, sana bale ata bagay ko mat, boss. Ken sana bale, saan awagwag da ito'y rupak. Anya? Oy, Tonyo. No tagi kurangam ti ipapasweldo ken ka. Agsapul ka iti sabali apang gadam. Ay, kayat ko, boss. Pumanawak nga rudan dito'y. Kat mapanak agaplay diyan ni Sir Reden. Kayat mo ka di manen ti makaraman iti sipat? Ay, sana, boss. Jay kaimasan amakan ti kayat ko amaramanan. Saan na day ta si Patyo? Ay, maumuma akon iti si Patyo, boss. Jak kayat amaper di ti aldaw ko, Tonyo. Hey. Iso apanawan nak dito yan. Tagbilangak iti kwartak. Sir Reden, nadlaw ko abin mabati sales tayo iti nagsasaro na abulan. Reden ko namlatan, Rowena. Sana bali ta dudua talaang mat. Kan sigud mat nga gayam ta. Wen matket di nga malidayanak laeng. Gapu ta dakkel ti nagdumaan ti sales tayo idi kan ita. Kasano nga min na sana bumaba? Kat addan grocery ni Sander. Agin nasidag pa ti lokasyon. Ay, wan nga rod, Reden. Sapay nabababa ti presyo dagiti daduma a produkto ijayan na. Isa maawis at talaga dagiti tattao agumatang ijay. Ala, sana bale. Talaga akasta. Basta agtrabaho tayo lata. Malagip ko nga min ginaudi pa nagsarita mi. Kinunana asipo ni din. Kakumpetensyan ti pangibilbilangan na kanyak. Ay, talaga aday di asander. Diyay la makikumkompetisyon ti amuna. Sapay ko ma. Tasang agsaksakit tinakamukan niya, Reden. Itian niya agapo, Sander. Kas makita ket ad-adon ti branch ti negosyo ngam itisi ka. Dakkel ti nagdumaan dagiti negosyo ta. Nagasat ka. Kaputan na pardas ti panagduras ti negosyo. Ngam saan ko mga amdas dayta. Tapno agbalin ka anatangsit unay. Aging ka di ita? Kastapay laang ti sao apang laban mo kanya, Reden? Saan ka pa'y gama nagbali o? Takrot kalata. Nugulo ti birbirukag. Tutupan ka. Ngam gaputan na ulimag ti kayat ko apan nagbiag. Baybayan ka. Awan mon, Reden. Nukastam ngamin na kanayon. Kanayon da ka nga ibadag. No saan atangig ti may sa atao? Saan amang ibadag? Si kalayang ti akin aramid iti dayta. Agyaman na. Tay naklon mo ti panagayat ko, Isabel. Gapot ay ayatan ka, Reden. Ikarik. Agbalin na ka na pudnukin ka. Jak aramidan na iti banag amang pasakit ken ka. Kasta ak Reden. Agbalinak to anapudnukin ka. Agyamanak. Agpinatag ta. Kat agbalin ta anapudno iti tunggal maysa. Kat itapay lang. Rugyan tanti agsagana para iti masakbayan. Agin inom kayo manan iti arak, boss. Katanya ko matibibiyang mo, Mirna. Pasensya kayon, boss. Concern naklaang kada kayo. Ngamin, kaslari na biimot ti panagin inom yo. Oy, di nakpakibibiyangan na. Mabalin ka di at itrabahom ti into naram. Pasensya kayo nga roden, boss. Labit ka muna, babaunan, Mirna. Pasensya kayon, boss. Kasla ngamin agsakit ti ulok no tsak agsasaw. Isuasuman na uak, Agbiro ka iti sa bali akasaritam. Sana siyak. Saan abasuraan ti lapayag ko? Wun, sir. Pasensya kayon. Sige, sir. Unay mo't ay tanatao. Bimak ng laeng ngam kunamlan asino. Tonya, danggayan nakman nga uminom. Apay ka di nga umin-inom kayo manan, boss. Amok matlahi nga kayat mo. Rawit kamot kat iti arak.
Narawrawat kayo, boss. Kat nominalam kayo nga uminom, amangan pa'y gid no addiction daytan, oh. Anya? Di naksuruan, Tonyo. Ah, Uminom takit din. ay, katuna, boss. Amom, Tonyo. At sirpat ko napinta sa balasang. Kat sigurado abak ng dayjay. Ay, kat arman yun, boss. Plan-plan wag nga rod mo kasanok nga Armen. Di bagayaw, te. I love you. Oh, barang sungbatan na ka. Oh, Awan mo't gayam sir-sirbim akasarsarita, Tonyo. ah, Panawan nakman laengen ditoy. Talaga sa balit ti ugali da di Sander. Apay ka day, anak ko. Ar-arman na karon ni Isabel nanang. Ay, patsyak. Igagagara na dayta. Kaya't nang agawin kan ka ni Isabel. Wan nga rod nanang. Edi damo. Kinumpetensyanak iti negosyo. Ita, arman na ni Isabel. Sana balay, taamok ang napundugan ka ni Isabel. Kat di na ka isukat iti sa balay. Sa bagay, agtalikak ka ni Isabel nanang. Ngamnaskan ko mamakasaritak da di Sander. Tapno saan na namang riribok. Ay, baybay amon anak ko. Amangan no ad da arum swati parikot no kasaritam pay laeng. Adag man na yan, Isabel. Tapno umay ko ibagat ti ayat ko kan ka. Nasayaan mat tay may kasande. Ha? Aklunan na ka din? Saan? Inuray ko ti panagsuplim. Te ibagak nga agsapol kan iti sabali a babae. Aniya? Wan. Gapot na awan mariknak a panagayat kan ka. Ngam apay, Isabel. Baknangak net. Kat kabailan ka nga ipaayan iti nasaya at panagbiag. Pudno? Baknang ka. Ngam talaga nga awan mariknak a panagayat kan ka. Gapot ta addan nobyo. Aniya? anya ti aramidan ni Sander, iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.